Hello guys, welcome back to Basti channel. Ala tuhin sina cafe dengan ya. Hi tuhin Dawrpui vengthar ko ma. Kain cafe dengan ya. Tuhin daruk legend benya. Koi tuk chu blog kanum lei hin kain kalonan ya. Hilai hi Dawrpui vengthar ania. Dawrpui vengthar school nia, Koko high school. Dawrpui vengthar hi an hoya kei ka na thlang chu pastor quarter Dawrpui vengthar pastor quarter thlang char ka uma tuhin Dawrpui bazar bulzai on street bula sin ka thoa kai mo chulai chun sina trading kanya tuhin darsarin ti chapta Dawrpui vengthar in thokin so ta zu clear jo hilai so ka zum na bik so kanan veng anita chun kui kuwa ko vai vakon anya kulai ko atlang ting khu hunthar le company peng kha anya ejuk clear ejuk view ani kha chun hilai hi jarkot traffic point bul khania juk fe pe da tuhin Mizoram hi lockdown ani leihin dor hai khom hi imai de ding ABC nanin thia Dawrpo hi ABC nanin thia anreng hin voi khatin nin hong bong no a in hong big ding nikhat in hong nga atu ka voisuna in hongai kha atu kanin close pa ya voisuna in close hai kha atu kanin hong pe ni chungchun Aizawl an tho a tuhin lockdown ania hilai hi chu in shi ne hle garinga millennium center traffic point bul khania hi tu ta in lang hi ruwa sur chep chep lain ka phone hi ka choi thangam no umbrella ka choi bokle hilai hi millennium center kot khani ta a Dawrpui big in bul khani a tuta ma hong lang so Dawrpui Presbyterian church ania lai hi hilai Dawrpui Presbyterian church Aizawl Mizoram ania lai hin shi sengkaringa bazar bulchar ania lai hi okay kasin tho na kathum chara ka video mi loi bek lak lain ka loma chun hoisuna dingen ka pro khain sin la next video ai monok ding nia bye bye la ka ba